Makuro matware misiabu. Ya ndo gane magethia gwetha warie na kuria mayolo. Yes. No mokari. Nikoragwo a big deal. Yes. Ani mari kuruta mundu mwa kwira andu atiriri. Gathaia. Oi. Karwe guku. You know, of course, when your pocket has something, yes, you can you can get services. Yeah, definitely. You can even procure family members to chaperone you anywhere. Yes. Bola uko na ndo. Yes. Wakuja na mando. Yes. Nimuramenya sana itwe guku. Haya rokire ri. He, okire last week. Mwana ucio wani ndimo misete aracoka ri. Dimenyete wega. No ndirona ta guikara ati muno. No ngionokite guku ri. Ni akuri athi guku. Marokia na ciana. Asa kwa twikire marwa macio mati. Atira kiro mihuri. They'll be sprawling in. Aria ru maikaraga ko legally. To kwa aria mangiuma ku matingeco. Wala mau ati. Idania irogo. Maweithia i. Keithio tuhangange. Ni turi yuka. Mere no turetha indo. Yes. Ni cia ndege itaiganite. Yes. And you know they have very wowing stories. Na muikalezie na kasi ni wako korwo majuri. Heto story aheanaga. Agakuneka gaku. Neu akuneka tondu wa riri. Yes. Mundu bwana ni athiete continent. Yes. Na ni ukwe maundu makuria timo maguku. Niguo. Maguku kihandu ni uthura mera maundu moi. Yes. No makuria riu ni agukiria andu. Ndio. Na mundu wakwirire agithie kuria ati aguthondeka marua oke akuhikie. Be prepared for a surprise. Kwani meiwa siri. Nikifika tu hivi. Ba nikubali pe citizenship. I'm coming for you. Kwanza kama hukuwa umeorewa tiali. Patakuwa pangumu. Yes. Kidogo. Ama kuna mlembo alitoka kwenye lugongo ambaye mlikuwa na undugu wa upendo. Akakwambia penzi letu kamwe harito sahaurika. Hata niwe nishi ya bari. Ndakufikiria na kukuwaza kila ushao. Maogo. Wendo utagete muthingi murumuri. Iyo wagwetherera. Ungikira Maria ri. Seas. Yes. Ni huwa na ihenya. Narua. Yes. Especially ru mihaka yakinya ni continental. Yes. Ni huwa narua. Yes. So if you are there sitting expecting your girlfriend that you alienda kusoma miaka 5 ndio analundi sasa na wewe ugali una subilia doa. Ni fisuli tukutayalise. Hizo pigu za maisha unazostarajia sipatie polisi wafuge watu. Na ni vizuri ujitayalishe moyo, kwa hivyo huenda akanja na yule wako naye kwa wakati huu. Na jambo hilo halitokupeleka vyema. The new world order. Yes. And you may go actually, spring. Season ya spring. Spring really around January not January actually, from March there near to spring you corona you akori more spring to shika to shemwe na ke hedi ya fall iyo now nindo fall really precitaga it's autumn and then it's get to autumn ne precitaga winter ria wana meti ya go mahuti like that ngetha kushoka go snow ateshino ekuko kuhana fridge hidio
literally na nikio tukaga December kweherera the the extremes kwagwa maikaraga barafu-ini it's like that iyo season cia cikoragwo njega mũno na tondũ ndeto goka America ndeto goka either spring summer or fall tondũ winter nayo nĩ gũgũtindĩka mũno na no mĩaka dress code tondũ thirikari nĩ ĩroraga ũrĩa ũrekĩra nguo ciana especially during winter atĩ thirikari nĩ ĩroraga atĩ wĩkĩre mwana ũguo atĩ agĩthiĩ na imira they don't like allow imira thirikari karora ũrĩa ũrahumba ciana nĩ ĩroraga tondũ na nĩ ĩkũhete nguo thirikari no yoe mwana waku kũu marere in case they feel andũ mwana ũcio ndũramũrora wega especially during winter kũu matikũĩ corruption kũu ũngĩkorwo ta rĩu wĩna mathĩna ũguo mareri they can take your kid to foster care and so really kũu no mwaka ũkorwo very careful especially during winter like on a baby primary kũu tũngĩkua mwana na ngoi it's not allowed maangiria gũikia mwana waku ng'ong'o it's not legal Agua kanyanya inire. Agua. Woko tiga kangata keare. Nan yesia ye bure. By the way, on a cool America, by the way, Antire, on a mwana atakinyetie around 3 or 4 years re. Etoge munyita ate ha bere garine. No mwaka aikarira gite yake special na kioho na mushifi nataka ikare ha bere. Nigwa kore it's illegal, it's a crime. Now kugo tikorati for the varavara is cameras. Wego bakodo igwete kodo mwana tagikuo na show. Dingyo ha mwana wani na juka wayundi ye. Neo nyitwo. It's not legal. Ke. No, we are about to buy that via and they are welcome. Karibu sana. There are brothers and sisters. Na moyo kena indo. Yes. Au mono goko thutha gutikaire wega kimbia. Yes. Oko he mama guo korwo kuria rugo mukia na kopia kega ka baseball. Yes. Ega kopia ka ngora ya kuria. Yes. Karege cowboy. Yani. Awa eno ya $1,000,000. Eko gotura. Kotore hagwa na matha. Newida mwe ko ubera ne take. Well, it's like let's say like $10. Leo icio nĩ mbia ta cigana cia gũkũ. Kaiga. Ametifagira mbia ine one ngiri ya 5 ithaa. Ithaa ngiri ya 5. Nyewere ole kwete yo. Iyo ni casual labor taruko stack fruits. Matunda. Wopaka ikondo. Koroga. We don't like do korogas ko koroga on heavy equipment ya go koroga. So basically we weka no ko monitor. Otire gesiko. Botumia muthuri we. Aranja kone riria wari munini ndaigua thina kou tongere indo-ini. Ongerie na kou thukuma. Mwaka wa kou no urituhira thoguo. Kono mundu akurihwo ngiri ya 5 ithaa. Na thongo jiwa ni mahea mundu irio. Why we are matwendagiria wa what is this called? What time daylight what? It's something they call daylight yaga. Irio kora ne gotukire ne thaa 3 cia tuku no kwina utheri. Phenomenon yo nime kwa gutwenderia guoya nayo muno. Alima kuyagira video. Thaa 3 cia tuku na ni utheri. Na gutire nduma. Yes. Ende karibuni sana. Karibuni sana, welcome back home. Na wale wataweza mje. Na mjue huku kuna kanino kidogo. Na ni vyema pia mkumbuke kwamba tunalisisi ni walipa kondi. Hapo mno. Na mtakuwa mkiongeleshwa na drop out asubuhi. Ila iko vile mwana 5